Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün iyulning 26-sı Cuma akşamı konu. Moskva mahkemesi Ruslan Zeytulayev'nin hükmüne şikayet arizasını bakacak. Zeytulayev Hizbut Tahrir Aqyar işinin iştirakçısı olan mahkeme toplaşıvı Rusiyanın yukarı mahkemesinde geçirilecek. Şefaat koruyucuları ve prokurorunun tarafından verildi. Hatırlatam, 2015 senesi yanvar ayında Kırım'da 4 Müslüman tutuldu. Onlarını Rusya'da teröristik olarak tanılgan Hizbut Tahrir teşkilatına alakası olganında kabatlaylar. Ruslan Zeytulayev'ge 7 yıllık hapis cezası verildi. Fakat bir yıldan sonra Rusya yukarı mahkemesi Kırım Tatarının hükmünü lahu etti ve işini tekrar Bakuv'a yolladı. Ama takik için değildi. Hapis müddetini artırmak için. Tekrar mahkeme neticesinde ona 12 yıllık tevkif verildi. Şimdi Zeytulayev Rostov SIZO'sunda buluna. Yakında Rusya jurnalistlerini onun mahkeme ketişatını tafsilatlı şekilde aydınlatmağa çağırdı. Söz sırası Hizbut Tahrir Halklara İslam Teşkilatı maksadı olarak Müslümanların birleşmesini kayıt etti ve herhangi teröristik usullardan vazgeçkenlerini bildiriler. Şu vakitte Moskva Donbass'a nefbetteki gumanitar konvoyunu yolladı. Endi 67. kere beyaz yük maşinaları adet üzere Ukrayna nezareti altında olmayan kırış noktalarında sınırını geçti. Rusya Fevkalade İşler Nazirliğinde denilgen ekibi bala yemeği, ilaç ve edebiyatını getiriler. Umumen 600 tonnalık yük getirildi. Kaydetmeliyimiz ki Rusya Donbass'a şu gumanitar yardımını 2014 senesi avgusttan başlap beri. Bu vakit içinde gumanitar yükünün aman 70 bin tonnası getirildi. Ukrayna'da deyler ki Moskva öz ücretli askerleri için Donbass'a silahını yollay. Kiev chet el devletlerinden müdafaa silahını bekley. Buna müdafaa naziri Stepan Poltorak bildiriyor. Onun sözlerine göre Rusya istilası başlanmasından beri Ukrayna çeşit memleketlerden yardımını soragan edi ve müsbet neticenin olmasına ümit etti. Müdafaa istilahının meselelerini Amerika Koşma Ştatlarından zenadaşların yanında müzakere etti. Heyet başına müdafaa nazirinin yardımcısı Laura Cooper geçti. Kaydetkeni gibi bütün kıyınlıklarga ve harbi hareketlerge bakmadan nezirlik islahatlarga devam etmeli ve ilk evvela serjantlar korpusunun talimi, tibbiyet ve mantıklık üzerinde çalışmalı. Работу и співпрацю між Міністерством оборони Сполучених Штатів. Amerika Koşma Ştatları ve Ukrayna nazirlikleri arasında iş ve işbirliğinin faydalı ve gayet semerli olarak tanıyım. Şu cümleden bu Amerika Koşma Ştatlarının talimatçıları tarafından Yarov bazasında Ukrayna harbilerinin hazırlığına ait. Kırım Ukrayna teritoriyası edi ve olacak bütün halkara vesikalarga binaen bunu işgal etilgen yarımadanın yukarı mahkemesinde sorgusu vaktinde ahtemçi göz bildirdi. Dep haber etti advokat Nikolay Polozov. Degeni ki bu mahkeme ve prokuror iş bu malumatını kabul etmege mecbur edi. Rusya Hakimiyeti Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi muavinini 2014 senesi fevral ayında Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutup mitingini hazırlaganında kabatlay. В заседании Меджлиса обсуждался один вопрос проведения. Meclis toplaşımında bir mesele müzakere edildi. Mitinginin geçirilmesi. Chubarov deputat olup, Konstantinov'nın Rusya Federasyasına müracaatını hazırlığını hakkında haberi olganını bildirgen edi. Şunun için meclis azaları Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutup mitingini geçirmege karar verdi. Kiev'ge Ukrayna Fevkalade işler boyunca devlet hizmetinin aviatorları kayıttı. Karadağ teritoriyasında miqyaslı yangınlarını söndürmege yardım ettiler. Koruyucu missiyada ayın 32 uçağı iştirak etti. Heyet erkanında 7 insan var edi. Devamlı sıcaklar, güçlü rüzgar ve yağmurun yağması neticesinde ateş tez yayıldı. O vakit Karadağ halkara yardımını soragan edi. Ukrayna birinci olup yardım sorutovuna seslendi ve harbi vazifelerini eda etuf yerine herkesten evvel geldi. Umumen 53 uçuş
etildi. Olarның vaqtında kuruyucularımız suvның aman 400 tonnasını düşürdü. Ви не просто загасили в огонь. Yalnız ateşini söndürmedinizdi. Evimizni kazadan korudunuz. Karadağını, ana babalarımız ve balalarımızını. Tanrı sizden cesurluğunuz için razı olsun. Karadağlarının yüreklerinde kahramanlığınız ebedi kalacak. Ukraynaga şan şerefler olsun. Украина Донбассның вақтын және заряд етілмеген территорияларына электрик энергиясының берілмесіні тоқтатты. Бұны Фейсбукта Укрэнерго башының вазифелеріні вақтынжа эда еткен Всеволод Ковальчук білдірді. Апрельдің 26-сында ресми Киев сақты Луганск халық жұмхуриетіне электрик ағының берілмесіні тоқтатқан еді. Шымды теменлев бұтынлей сұндырылды. Ковальчукның сөзлеріне көре бұл территорияларының энергия ихтияджы Украина незарет алтында олмаған Старобишевская, Зуевская, Теслернын бастасы теменлене. Ишғал етілген Қырымда инсанларның ғайып олуыны тақиқ етмек. Иш бұл талап еле Киевде Русия елчіханесі янына Қырым татар жемиетінің фаалері келді. Учсене девамында анда 44 инсан ғайып олды. Чоқысы ерлі фаалердір. Митинге бізім тақымымыз да қошылды. Пенжере қанатлары қапатылған, пенжерелерде пармақлықлар. Бойлеліктен Русия Федерациясының елчіханесі Эрвин Қайда 13-ші акциясыны қаршылай. Бұндан evvel олған акцияны Русия елчіханесінде көрген еділер. О күні анда Пушкинның доған күні қайт еті еділер. Ама инсанларға кімсе чықмады. В посольстве играла пианино. Елчіханеде пианино чала. Пенжерелерде инсанлар көрінеді. Бізге бақып күле еділер. Бұндан сон елчіхане тарафындан фаал суретті медени мерасимлерінің кечерілмесі белі олды. Бұл сеферді дипломатик тәмсілжіліктен кімсі чықмады. Атта тақталарға тұрған yüksek инсанларының соқур бинаға көстірген. Сақланмаға етер, чақырыбына кімсі диқат етмеді. Ешғалжілеріні запт етілген ярымады да ғайып олған инсанларының тақдыры раатсыз етмей. Таққатына Киевге көшкен Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы алып бара. Похищенные, например, еще... Мисал үшін ен башында ғайып олғанлар март-апрельде 3 елдір енді қыдырылмай. Русия дәулет органлары тарафындан жинайы ішлер біле açılмаған. Шунын үшін бүтін бұл ғайып олғанлардан тек бір тенденция бар. Қырымдатарлардыр. 3 сене içinde 44 insan ғайып oldu. Олардан 17'si azat etildi. Da 18'nin taqdiri belgesizdir. 6'sı cansız alda tapıldı. 3'ü siyasi işler boyunca hapiste yata. 36 vakada deyfaller insanların ғайып oluvuna Rusiya devlet olğanlarının alakası var. Dünya cemaatçılığının Kırım'daki kidnapping'e dikkatini Türkiye'de yaşayan Kırım tatarlar celp etmege tırışa. Бүгін біз Қырымда яшаған ве анда зұлынмаға оғрахан, қырсызлынылған, өлдірілген инсанларының менфаатына құроймыз. Чүнки бұл тек ярамадада яшаған Қырым татарларының дегілді, бізім қайғымызда. Ве біз бұтын дүнияда яшаған семеддешлерімізге қол тұтacakмыз. Bu gibi aksiyalar daimi surette geçirilecek, dep vade eteler Kırım Söz Teşkilatı'nda. Çünkü insanlar hep gayip olam. Sonki vakalardan Bahçesaray faali Ervin İbrahimov'dan yıl evvelsi gayip oluvu hala da takık ettilmegen. Kidnapping hareketi videokameralarga çıkarılmasına bakmadan. Урметлі серджелері, бұл дақиқаға бұл сонки хаберамыз еді. Да чоқ хаберлеріні Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV еле қалыңыз. Көрішкенже, сағылықнен қалыңыз.